Hakasngi ba na kalian kisipai jongka Chispa Khandai Pholai Battalion jongka Border Security Force Meghalaya kum si benta na gajing persang ban pentikna ya kabha kamiat jongki nong chong snong ki basa asilinter jong u upot usam kari pat kum juru yaki kena school jongki snong ki badon hakapot hakaba kisipai ki laksa me gajing yarap yaki nong chong snong ki badon hakasnong purna nagar kabasa hapo ga East Khasi Hills District jongka Meghalaya ya kan program la pli da kajing don kawai kalong kmi kabala tementam jongka snong Purna Nagar kabapen i ya kadak jong kajing yade kabajiliu bha bat ki nong shong snong kate gathai Rajiv Kumar Commander ka Chispa Khandai Pholai Battalion BSF Meghalaya ula don lang uba labatai halor kajing long jong kajing IT ki BSF hakabaya de bat karoi kasan bat kajing shakri ki ba पूर्णानगर गांव में जो सिविक अवॉक्शन हो रहा है अभी उसी का विटनेस देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। नंबर 3 कंपनी कमांडर बॉर्डर हेडक्वार्टर उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं सर। आपने कष्ट किया है ये जो समाज का साथ जो संपर्क बनाए रखने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं सर।